Manaman, Mensang ran Maui San Cincinnati, Kalangan Kiang Koht, Takatan Moidang Yam Brodo live. Manaman and Masan Goat me pain Kauno Masanier, eh? Kauno Masanier, Missapulma Masan, and Manaman. Tame Katrana, Wia, Manaman and Masan and Goat and Poida, Nana Child Momour, Cheban Camelele. Cheban Dajak Kiang at Taposon, Tamagot Masanier. And so me Imimi Bombay, and so me Calcalox Seli Bombay, ye Catete Mau, Manaman and Masan and Goat Nidwana Masanier. Corosmekin Sarwatak Silistumen wrong de Akamaya be. And so Maramondi Nenelai rail wrong. Whoa, Masanokum poor long. Masanokum poor long and Moyongo Wiakarapan Apakator. Wiki Kauno Masaner. Cas Kauno Masaner, Macomuyo Ngoito that your Puliki theatre. Un Momour de Akloloconte, Menakamai, the Mencomat, Puliki, Guitar, Nenelak Charong. Oh, Masano, Abaninen Kai Widi, Caravana Pakator Pogi, Masanen Koht. Yes, so, Irasiluban, Yuki young tail, Nimensan Ranwood. Ibro Payo is a criao. Ibro Payo is a criao Masani. Nimelel, Masanen Koht, we a Momour or a Manaman. Nimelel, Masanen Koht, we a Momour or a Manaman. Okay, a Momour or a Manaman. A Momour or a Manaman. Makchawatakata songo, Akchanana Kamelele, Masan Koros Mkjakin, Watak Nampuk Sarawi. Okay, Chanana Kamelele boy, Pinkauno Masani, Nemelel, Sapulma Masan and Momour or a Manaman. And some Comuyongo itacha Kamelele, Masan and Koht, Yetabangin Udial. Masano ye to talk na mayet, Masano ye to talk nan mouret, nan diwet, nan penenewet, nan waywet, wegi a pain cosayaya, Masano Momour. Okay, Masani Masano Momour. Kachak Chabeluya Momour, Child Beluya Momour. So Masano ye Momour, what ki Masano me an doe, Machamwe dong. Masano Banyang, Wasungok. Ana child rairan Momour, Macchild Muita, Macchai Camelele. A Masani. A Kong sang got last me Auriao. Okay, got last Auriao, a Gunkoi. The dog was a me Pacatarwa, Pil Porodo, the dog was a Cologolo. Okay, my Qatar Masano, my Camelele, yesame, Niai Qatar Camelele, Abangoyo, Kaibuidi, wa. And so maybe wrong Masano, Moya later, yesame Pil Proton, Kamawi Yola. Okay, so Masanon Goat is so strong at Laben, ye labo, the Puinen, Eong me Cataro, Eong me Aletao. Okay, Eong preachero, Eong me we patagongo. Okay, but Maccha, you just rapatanga, Chamor, so Jacamelele, you just rapataga, Chamor, Changachang, Likin, that Chapatatangi, or the Chap Parisi. And some chicken watak, Puksarawi, Mato Mark, Luke, Son, Jesus Calap, Hongyang, Molpan, Israel Parsi over Camboya, Marasa, so chicken man wrong Jesus, but me or Israel Tiago, Weapa. I smell Jesus can croak to Koran, Metipanakan, Sucharal saying, Sucharai Kosai, Rodachak Londiang Raipor at the pan. Eh? Activity more in activity Jesus Bogay rail, Jesus rock rail to Kakela Kai rail, John Ragon Meretipan. Songan Chundadog Momozo, Puinin Parsika, Ime Jesus Calap, Milen Luore, Puegra Cachane Dierme, Iwiapanma, Imomenma, Se Osta, eh? Sir Pelpelian Count Jesus. Araila Sogan.
Kaporabor me uyawi uyawi nan more in so long ran pokat. Okay, we ang katangetier mayasa iso sutunan tuan wrong pui kasanetier me yasa. Kasanetier me akakaite ang kukali basa pui yang asa ar achay mo yung kanaw tao dero eter sutunan tuan kot. Amakitako to chatueta aramas de Manaman me tuba ko empty duecha so chao tapa. Ichar magchawasa mongot ang sokoros chapan sawasa. Pui isangan mor mapanaute. Okay, ama chapan kasanetier me iwiyapan mat chapan chokata chawya galegale nan morin saulango. Kauno so au yaute. Kauno so chawya sawasa. I say ya. Lemay sak lemao. Rajikwalu tuaw. Akos kosaya, your ways are not my ways. Kauno masani amuyapa kan kay dekay uyapa. Nor your dots are my dots. Ampil mata-mataw kan kay dekay mat-mataw. Susuta me mausang. At chabang go to makchamen baba Jesus. Chabang go to chachawa sa me ko sa yayar sapul mamasa na Momour. O Manaman. So chabang go to niya cha empty. Chabang go to niya cha waungi. Chabang go to niya cha menale pukita sawasa. Okay? So kay di sa nga masani. Ekin lelong lale na ramas. Lel wasa koyurir. Wasa Momour o ngen. Kentruba na ya. Okay, wasa Momour o ngen kentruba na ya. Mour ka kosaya flesh utuga trail o ngen kentruba na ya. Masano ken lel wasao. Ekin kadek ngeno o utugo. Imakarata kosam balen masanen Koht kitang kitim ku masanen Koht ata poson. Lambang kiwe wak sambolen poson. And so me I know no Momour moine sambar lemaisak sama ame me bombe. I akola mawuni iyo yangokan iral punin so mau. Mawuni ndayang me chinsa wow tip weso mau suke. Okay, apan mbokos la orain masocha pakatar la Pilipino ya wita o aso mau suke neo pan lupstang. Okay, so ngulang ka masabuyak. No kalangan ng Rael kasawi kanape apo katanga yang ime istiso mau suke o istiban mbokos. Okay, so faith wecha ke kaporapor kiyam Koht makawatakatanda is for us makachawatakata me atakota pakongcha atakota Manaman atakota kakuya mekot. Okay, ari chakasane yang ni palinganeta imeko saya wasa ekin lelong lale na ramas lel wasa kayurir. Okay, kayurir anda lel wasa kayurir makaunota me mangi wasa Momour o ngen kentruba na ya. Okay, Momourin utukeo o ngeneo wasa me kentruba na ya. Mamia poson me person tapon masan me rong. Amia manamanin masan o bandatok. Okay, masan ng Koht sukon tatok re na ramas koros me rong. Jabang kapatraya nga poson. And so me kuwi bombe tiri na ramas sumao. Lel chun tatokon chun sarawi abe sumao. Agjaban wata kasame. Jesus. Cha wata ker Jesus kin kamao ya la sumao. O bil masani dame chay kilang uya. Chay ka kyang uya. So ni sa payo isa kriyaw. Dame chay kilang uya. Chay ka kyang uya. Dame chay kilang Jesus uya. Kapakap kamao ya la ramas. Lan tirin ka chay so lang chay. Anan moin Manamano na ker. Anan moin Jesus o na ker. Amandata kapakap kanya mate kapakap chakaus. Okay, lel kaus a pepel mall. Mais chuka kaus ngayon sa so na chaka melela sapong chaka kaus ngayon sa man chuka melela man chaka kaus ngayon sa chuka ang uya chuka melela amag chaka melela imenta ke ay masan ka Momour o Manaman. Okay, makauno decree or declare makauno kasaya na sabol mamasan ka Momour wat kaya bang kay biti Momour.
Okay, so ikaprela anja story na inono. Ansa me doctor bang katarala Philippines. Ainda katarodo re Hawaii. Pa bangola Philippines se chukak sawosa egalea. Se mimi Hawaii. Ansa me go to Hawaii. Anda wa jinsa wo rendang me. O jinsa wo men tu kapanum bokosla. Apan so korosagan batak. Usagan altar call. Altar call duwecho. Ekararamas rensapang masano. Kanana kapakap kota ato. Kota mawa. Nono kin triyang. Kota la mawa. Because ko sayan so meso mawa. Kit keng kapakap power ng got kin dia tapawa kong poputi. Poputi. Okay pa kikin matawa. Suban matakla para linda me chinsa wa tip. Absolute pa kiyo. Chinsa wa tip. Ika melele man so me kung poputi ko kan maula. Iyan so ko me maula. Puso pa kiyo so wala mo ni. Ija masagan wiya kapakap yoyi ko talan sapang kapakap. Kanana kapakap. Me mananana kapakap kodo Jesus pantoge yuk. Okay, kaide ngoi Jesus kaide ngi Jesus ap sa kamelele yer. Jesus masani chalem pulpo trial bon meso mau kapakapan maula. Okay, so ma ngoi so lang man rong songan masan ko. Ayap suka melele. Masano ban mela re. Amay kamelele. Iban Wia, masano pan more tueta more. Aborta, a manifest, a casaleta a casaleta court. So no can pupti slain in the spirit. Konta wasa kapakap. Such a pakewo kolay moni, such a pakewo capitalon, such a pakewo operate, o lawi lel samparisisa kizui mela. Will do it just one sukeo. Nia sambar le mesak sama renda yang table bai sakabe renda yang meso mau suke kalangan ong rail iar bengo saya so cepal warayu ban lop asa mimi bombenda wow wang kambaka po masana ko soya yar ay masan kan memoro manaman atama just chukulangi tama chak wi sarawi te tama chak watek puk sarawi just chukulangi aga gajambang ye lup pok jaso maun suke hape ngain saw jakan jastuka kauso we pokita chaka melele me so imang kakela kay kichailan man kamaurong kachay masanong got ma kauno decree or declare ma kauno penga de mesapol mamasan memoro manaman achana na kiyang taposon pues ko sayayar niya so may kang pakatarakin led wasamerer Rurin lale mangeno utukin juba na ya. Maket jakosane yang nan ngene yet me. It's so mawin suke. In Jan Christ and Manaman. Ka kapepasan so mawin suke re. An ki sangan mentality sangan mata-matao ko. Kapag ko tayo yang iti. Okay, morin yang iti morin so poson. Morin baliano kasinen kita is child ren Jesus. Morin poson. Pues ben Jesus masanir libra ko tong kawela ke mela prap so we ki song kang kores me kampa tai lo ko san ren muntiti ko sang es ko san ren Jesus Christ nan so nei sa kisa ko saya angoi ko to poranan ke maurun sak okay sa mi pompi le like classmate and so what sambar le mai sakeo 72 2003 isambar le mai sakeo le like classmate lupsang ne Turin so mawin suke. Inta loud. Pogita. Paluaro palingena. Socha masano purlong. Pweni rey rapasang. Pwen kamaw yala. Pogita. Just chukun watak puksarawi. Tegita watak just chukam melele. Ika sambalen chanin psapal. Ika sambalen chanin pukamele. Poson kaitek yana socha memia Jesus. And I am God, and some of Moses, Kataralang, is Remen Israel go. And Golan, Kasalataki Sanan, Egypt. A Moses in the main, Amarenda Yatom, Daibaninda. Tamakana Masani young Moses. I am. Ngoi Gojenda. Come yon Ngoi Bang conclude. Come yon Ngoi Ban, Count Sagala, Gojenda. Koten Kotkido, Koten Paraya, Koten Kamawiyala. Takachapana nasa, Atong Kota,
I have sosa yakatrabangotra. Ye have sosa dame kakali sangotra. Okay, may sosa Jesus Christ o dame we are dar o dame available me I. Ado je bonbongi tikit kanoni. Koso ya draw doa absodro. So ekosa ya me Momour Manaman. Momour Manaman. Amo buko ay buko kamelele. Okay? Amasani soja megot. Mekakrusan silangan Koht. Mekoros nanlango samba bekon. Kinsansal te mon silangi. Inya tawa kata songa. Soja megot kakrusan mon silangan Koht. Okay, may sumao. Main Koht. Kamangi ay sumawa. Okay? At ama puksaraw ko sa yaki at ay sumaw kan. Ako saya enchang Christ. Kretin lupon wala ako nantin sa wow. E kamaw yalar. At ay sumaw. So may chukak to kala ni poson. Ngay way ko doon dyan Jesus Christ. Nang balwara yan, ang talingan na niya po yung kamaw yala. What I left with this sickness is chukak to tongi. Bulan Jesus Christ. Yes, I am a bowler. I was got the tongue mana. Pogida, Chuka melele. Chuata Fuxarawi, Tisa. Eh? We say a bayo no. My people are perishing. Nayaramasakan we a memela. Por resoso ay masan. Kardamak jaosa, asan in Koht. Agajab sojo boson mema Momour and Manaman. Avanza jellybo. Avanza jellybo re child. Soja megot, mekakrusang silangan Koht. Mekoros nanlango samba pekon, kinsansal, te mon silangi. Okay? Ngoy, answer koro, ako ipakansa megan. Anan ikin pekeren Koht, katkido, asopo, sotra, main Koht. Comes to maskun, comes to salongopan. Okay? Kamangi taulul may yanahan. Okay, ang sabi Japan watak puksaraw. Japan udiyal, Japan kung watakata. Sangan karasaba Moses. Nansay lakan wawayar menisip kan pidoye isang. Men Israel kan pidoye isang nanisip. On their way to promised land, nansay lakan Momour ko rakang katiwo. Miya pa kauno menton. Kamiray la ponpo. Kamumiray la. Rakatiwo. Rasapaig. Rawuya tipsili mong Koht. Moses koito. Kabung kauno. Kahit kabung up reasoning. Tara mas paninda. Kuway ray sang nanichip ko to kamiray la. Nan desert. Mona ray lel promised land. Okay? Tami song ninda. Ang sa magka-close ang sama mo, inaw mo, ang baba, ang nono, ang friend, kakakindang may karos. Ang sa magka-tratos ang Koht, so tartoro deep choro masapwek. Kauno pa kong kitayl, kauno kamawi kitayl la, kauno way kitayl do, sang niya, katkiyang kitayl Jesus Christ. Ariyan sa machamoy Jesus at ramong yung tanane, itaweng Koht koron. Ang sa itaweng Koht koron, eban rasang, pena experience ma, eban rasang ka control, liman kauno, kapakap kan, pali loud, eban sapeng. Magkataminan deep, o katratos ang Koht. Japan uya kapakapolo, kaya nga kayo pakapan sapeng po Koht ang kalangan. Eking kiyang kalangan irailakan miminanti po kita kalangan ng Koht kung luketo armas ang kolula. Armas sa kolula akcha uya ka Koht. Winnie. Can treat God me chalom ki chawon ki. Mia chal relationship chai mela chai bantuang. Kaya den can treat God me do. Tatong ki chan so me kajanan. Okay, so karyan irami men watakong kachail. Isaiah le may sak lima ora chikchuk isa ko isa ke wa masani.
ai masan kan rasang snow o koto. Kau na mamasani ai masan rasang snow o koto. Ai masan rasang snow o koto. Mamasani ya ansamiakan masan snow koto dame uya amoredito po child. Amoredito po un child aramas. Aramas tipan o aramas mau. Aramas me alayer makapan tiparelkan. Kolular wulia kapsubelang kot. Sapul manggot masan amoredito rasang snow. Kaya sa what Cincinnati. Kapo. Moromor snow. Rasang snow meredi. Rasang koto meredi. Sapul mamasan meredi. Okay? Meredi po child. Again meredi sangpan lang puen kalamur samba. So masan ng kote sutra pakatar mal kowe nan pulpar kowe nan sapchon. Okay? Because saya yer erasang snow erasang koto. Ekoton kalamur samba. Kiso masa ng kot pakatar ekoton kaibuyedi. Ekin kawaseda o kakairada wansa. Because saya masa ng kot. Ekin kawaseda. Ekin kakairada. Makarata makataw yung mamor na sampawat pepon sa masa ng kot. Kataw yung mamor nutuk. Di kalis ya limaw. Isak tuwaw utukui ngen kin imuntiti. Utukui ngen kin imuntiti. So matapon sa masa ng kot. Kajapin mamor na tama-tama-taw na chokosonti kan kajama kakaon. At mamor imuntiti ang kot. Okay, son silu isak walu sangan mora pakadek mong kauno. Japan mela straight to hell. Japan mela chakokolan hell. Chuchuan jakiniyan sarawi. Chuchuan jakino watak puk sarawi. Masan me maur me masano kalkalamuro kakairata imeban suso kuwing god. Mia wahan masano nanatra maur imeban suso kuwing god. Kay dek me rong ap sucho rong. Kiligilang ap sucho kilang. Kay dek maur me aklabalabo kango diyang baik yang masa ng god, panggiligilem somehow mine iban mela patlo na wing ko so chaban pempichigdadi. The heart is deceitful. Achay mong yung achay malya lagang pempichig childi. Pwede chaykin lama me chay mau. Achay mau ko sang renggot kele. Achay mau me kauno kakaunt me me kaipuyeti. Pagkaya ko sa pagkiditi, so dyan may ako chumaw rin, child. Karitaman chay pepon sa masa ng god, chay chumaw. Chay ba mela na ramastipan. Okay? Damigin ko sa iya kisong karamaskin molda, aging ngayon saut. Ngayon saut mawia ka kao na maur. Kang yan ko sa iya dami melel. Emasani, ekin kao seda, o ka karada wansa. O kinkiyang aramas waran tuga, men bat o kisin tungolakan, men tungal. Dami ako saya. Masanin Koht, eka kiyang gomu yamun chocha, o eka kamaurugala. Anso me trepel ko to song cheeses nan matubayo. Eka songweki, makamen, asa me cheeses men mongo. Pue kay sisol ran paisak. Kasongweki. Tsaka iko ang kapagalaw yata pilawa. Jesus masani. Men shall not live by bread alone. Aramas sa tsukan mamor ki itya pilawa. Ap masanin Koht. Okay, masanin Koht aramas kak morki. So iwasame yakos ko sa iya. Mamasani. Ekin kawaseta o kakairata wansap. Isme wansap. Como yung ngoy cha wansap. Yamu wana chapan osataw ko kairta chapan rong. Masa ng Koht me. Kauno kamaredi.
Bon some power rasong got toe or snow. Okay? Kachamba wan sap. Chama pa masalpa sang o maurta. And so me got toe or snow. Me ye masanong got. Muridi. Nana chay more. E masani waran o e pilkin kiyang aramas. Masanin got e kin kiyang aramas. Waran tugan but tawat waran tugan but masanin got pangkiyang kom torta. Makom poson masanin got ayam torton kapakap kiaramas puen maula niyom bang kapakap kiaramas rapan maula yam torton kanana moni painom pil niyom bang kapakap moni kauna bang kiwi painom pil pokita kitasa masanin got ok taposon imenda kuwasa e bang kiyang aramas waran tuga mem but tuwa masanin got pweki at taposon masanin got bang kiyang kata toto pagatan maur pewe o bang kiyang kata tungol ata tota pagatan totongi o ata tungol pagatan mongo makata kamelele masanin got makareta poson inenen kasambal just tipikak such the dog and money Gitari Begiang Masanan Court, Gitari Kapayatama, Kamelele Masanan Court, Sania Chapagiang, Sania Chacamelele Chapagiang, Chabangilang Wa, a Masanier, Masanan Court, Kinkiang Child, seed to sow, Tartan Momour, Tartan Tatok, and bread to eat, or Sakachild, a Kamaur Child. O e kateyang child want the dog. Okay? The caravan Momour. Magarada. Man shall live by faith. Magadra tun the dog in court. Janana morkaboson. Okay? Janana morkaboson. En chabigak the dog in waya pe miacha plans on ganamao. Apketir excuse yalame. O gut chugak the dog, yanana, we are ma, pues chugaki doma. So, a cock. Nan sounds of Kriesa Kisu. Eulaino go masanier, kauno kin cut ki young. Sintungol. Ong relakan mo posoni te tonra mamair. Takatabanay bam sasangkonain pertani soran. Pantin merlani sojuk, po kauno kan got kiyang, irailakan, no posoni, chaton ramamayer. Okay? So at a relationship you make key. At a relationship with masanan goton alive and more or manaman, at a one goto you make key. Okay? Kaideke one got, watagala no book sarayan go kapaka. Korgoy. Nan rano pon manoke la kot kai te ke wongot mo e wongot to e tama ko pranggot tama chawatakata en rule atamata mata wata uyuyakan ata kamelel kan rano pon chan mimi nan masanen go chan kamelele ke chan kop kopor lale chan gosan lale okay ira chike sakeo ipil tuan masan making kapulowe Epan kin kapayata audapang kupuray. Koros. Epan kin kapayata me koros. Me yanane. En poita. Okay? Magarata. Ansa magachapa pa on Jesus. Atawon kumasan ng God. Ye you on ki Jesus. Re child. Chukakinta me won ki Jesus. Ayapu yensen kita imang kapayata o tames. So. Ako sa yayar, ipiltuan ay masan, ni ay kin kapulaway, ako ang kaibui di karabana pakatar. Ako ang kaibui di karata, kachame watak, kachame patangi, chanana kamelele. Ansama cha kamelele, kacha patangi, cha kamelele, kacha paikian, cha asa, makuparang ko chapan, poita, kuparang ko chapan ni pwede,
Okay, iban kiyang gachile example. Nan madu, not madu, Mark. Nan Mark is a winnow. Mark is a winnow is a limau. Bang ko sa yachatuan. Ko sampalen. Kachan rong ta makaono masani chan wiya. Ok chan de bekasal. Pumakchastu bekasal chap klang is kachay lole. Makaono pa ngoker. Ichay bang kamelelo wiya. Achay bang langwa. Okay, example ma Example en chanasa. Makaono masani ekatarer sapol mo masan. O masan me kataro ko ang kay puyedi. Kupura. Chabang kamelele makaite ka chan patak chori. Nyan sa man chabang patak ko ang kay puyedi kupurang kot. Okay? Matu isak wano, isak lemao lel. Isak isu. Masani. Iya masani yang railis Jesus Christ. Masani yan sa pulma warango. Ngoyan sa oras migin watakata Jesus o warango ikiligilang niya. Ngoy waragang Christ nan mayet nan diyet so jabe kasal. Aman na kanda ebakosin lidakis ako say mo. Ngoy ko sa niyang yoyer mengoy aman trumbatak. Ngoy aman waragang Jesus Christ na nay mayet. Okay, kak patangi o ay buko kapayata. Tami patangi masani iyari masani yang rail. Kumail kowe wasakaros ni samba. Patagi yang aramas koros ronga mau. So niyan so mencipang watakir mo. Ay siya na yawi makosondi. Okay, pokita iwatakata. Ni ay claim mengoy chumbatak. And Jesus ay iwatakata anda. May kowe wasakaros. Mira na yung mahaliyal. Wasakaros wat ko wasakaros. Asa mecha kowe magchami bon sumpir. Momour ban laba. So jamenda. Kalogong laba. Kachamanda. Mamasano masanir kowe wasakaros. Hello, sir. Hello, ma'am. Yeah, Tom. Spark up conversation. Kosaya megot mentapiatama kosay in the back of our mind nanti sa wana chamaliel ka chaw yamata okay kan kalokong labet. Okay? Imo mo pokita chawata katama sani. Kumay kowe wasa koros ni samba o badaki yang aramas koros ronga mau. Melenmet nang kono pada ako sa yang membombe. Apan so magkachasa yer masano etoko samba pon. Magarata. Uya mengotrop yo re child kubrangot. Masani yer kowe wasakoros o patagyan aramaskan ronga mau. May momot na sumpir awa tabayo ayap sukak sarapasang endang laba na Jesus pakong sapaik. Hindi sapaik. Merkarda chanane ki kapakap ki boldness wat ki komat ko kuprangkot puida kakada padagang mampumpi ay momodaw men Afrika ba men China ba rejim panawa ya boy masapoyak mata watabaninda ngi magjapakon Jesus ngi count me bogi la laba apang uya cha men gatrop chasuban ito wasa ko tonian sarawya cha pon sa sapo chay klang jorme pompe kay ten. Masani kachailan kowe wasakaros nin sampa pataki yung ral ronga mau. Ya ronga mauan como yung ay depan. Jesus Paula. So Paulaus es ocho un sakreta. Lau kachakolula. Pag mangit batrakan. Moidong Jesus Christ ang kaunta chanor. Puen kakiyong kachangen sarawi. Ngen sarawi son sawa son kak sawa sa yang kachailan maurin. Momour pun sampaw at ititawin kauno law ang sumabang porta ng tapok chaw na patay sa malar. Okay? Ikarapanan matu riyesak limaw ako sa iya. Iral may pone ako. Anta may pon lalopon o lalokong. Lalokong duwet raw de Israel. Rebil may ra retur rewang God.
ame pui ko anson so sa Israel rebellion mamayar sili so ikang ngi gitel ranwat mon raptura sai kuyawi moidan Jesus and the dongen gital pues kapante la sapol makoto pues sai gitar ku wana ramas no patlonger nan wing god esto mean champions sa ku prongot pues sai koto chap changawi sili nan samba watal selimal perperen chapan tuwe mo anso meramen itaweng Christ apantala okay so makcha rong masaneng ko cha rong wen samba kilkilang saina kan esto mean me o ko tu yakap kapante po yen binan nan tiwe na nai peren malakan kot kapante po yen mio cha ramas patlo na wen ko dis me ba wato como yo ngoy okay isan ki asay gunja rapture wiyawi isan ki antichrist ay porta yi kaunda samba unsak kitong Jesus at Momour o yang paten kapakap yang paten support sili tatokang Koht yang paten kuwi sili kalok ngayo ko saya japan patang ronga mau in Jesus pola marama sa men sa lula wuli akapo so betong Koht ronga mau sotra patlong re okay po ito la na japan Momour maronga mawat alota chakolula amaka ronga mawa ka Momour nantip chapan megila tibatrakan okay isa kuno masani me poson so iko sampalen kachal chonta to kung ko thailam poson po me poson kele pangkapayata tame o kosayawasa enda me pan poson o peptaisla pan Momour ame sutra poson pan laktakla kita menta ke peptais nya chai kawit kir peptais kalula wali yakap magam peptais gay poson ngoyar kalula wali yakap sainen kalula wali yakap I peptais la ako saya me poson o peptais la me poson o kalula wali yakap apan Momour ame sutra poson apan laktakla sutra poson wat ki rong masa nang go trap salangopon doja masa no ko doja chupal selina na mal yelte nan salonga ya chuya tamme kot kai tek poson mo masa no ko ton kai buye de Momour masa no ko ton wokit ki traila I posonan mo okay enda Manaman pukat pan kin ye yang rela kan mekon poson so Manaman pan bil paki me poson kan repan kin kausa sang ngen suet kan rena ramas ne mare repan kausa sang ngen suet rena ramas matawama chaw yesan saraw yam yang ngen saud te ramas sumauna ni ape ko te yan san sarawi magchaw yesan saraw ya suta meman salatakla suja chay poson puwe ko so yayar me poson kan bangkin kausa sang ngen saud rena ramas kan na mare okay niya ramas bil lalawi gitan so mesakin kapakapang kaus ngen saud ayatuwe poka watakatar Jesus Christ masani me poson kan bang kaus ngen saud armaso cha poson jagan suka kaus ngen saud okay jaban masak so cha poson amamia cha poson jaban kamelele ta amenta chauda chawiya and so mi wigal kalok selipon pe mi pak na warangan Bible study ibanana udi pongen saud kan mokitare na ramas and so mengen saud pangilanguk makaw daw ngen sarawi avantaja pijita suka kruk akan masak nganen Koht okay si banana udi ma Bible study yo deliver kapag deliver ya ramas magilgilang daway okay misalnya sabi ko law ya peptais aramas kan peptais aramas ko to en podial ko gilgilang diwe to ngen saud mi mereray ko manifest
pogida ngayon sa to ka krokla niya kang presence of God child may sapal chay stuara mas mal chay wowa ngayon sa rawi chay wowa ngayon sa rawanganan Koht ama chay strip sapala chay lapsan sa rawi ngayon sa otakan bikuto yang sa rawi yang oto araman sa kan sa rawi pichi Israel sili Israel sumaw ko to sumaw ko la okay pag so ngayon Koht ngayon sa otakan pan masak wasa ako sa yayar me poson Jesus mama sa niyang me poson iwang ko sampalen kajande ko sa yan japoson apso chelipo ke japoson chabang kaos ngayon sa out rena ramasakan ni maren Jesus pitoy ni maren Jesus okay ipelian nuk so champungan kosan Chapan suju kapag kasalata kiyala ramas suju ka chapan na chay patapatak pumasanin Koht drabo jawa kata pingkau no masani ay masan Manaman o Momour okay masani repan masanin likikan ako sa lo kaya choror kasi lo kaya choror chapan masanin likikan masan mengen sa raw kiwi kay tek masan me chasungan na lasangan naman na kapakap marapang kulikiti nerail kan snake we parail kan snake kan o marenimala me kan me poison resotapan me kila okay miya wasa misagengola kalok ikakon ngayon saut kataroto megot ikan kapakaboy rotier mana kakon kamongotronak kamopulabe kamong mga kamong matakabe kakon atakin ngayon saut kanana chama-chaman iskoren Jesus Kekitikit-kitan jang Christ keperperoran anin jang Christ kebewedin anin jang Christ klang aja puko allergas aja puko kata-kataman keng kecail osa is kecail ren Jesus pansa mencapan ipsapalak ca manokela is kecail beca perpwe anla benawi misarawian moin pang poita poi ari suca bosan mo capan jokala Jaib sapa lau ya masaraw yo po itapo dahil. Okay? Anyway, Japan minan masanin Koht. Masani, rabang kita po rail pon mesumaw kan. Araban kelailta. Ikara pa wama Japankin kapagap. Ikakapagap kinuk. Ikakapagap kinuk. Pagkita karonger, kawatakatar, chawatakatar. Chapan pulpo chapon mesumaw kan. Nganen Koht pan backup. Ang Koht hata toka puko so sa ikichay. Puta may laki kong kichay lero and poita. Amen? Kalangan o kaselelia. Maing siwa Koht kaon lapalap kalangan kiyang komo sa pulmamumasan. Iyay kapagap misapan rong o kiyang uyuyal lalesan niya chapang poson. So ang koros mo kumkatin masa niyar. Nisisutrapang uyo rong-rong au dedat maliel saban maurki. O kapayata ime watong komi kaperen. Sa kaparayang komi at kapeng kasapat kalangan ang komi kaon Jesus. Mawiyat kaon at sangkamor kukulatra. Amen.